Dobrodošli na Lucky Star Astrologija Channel. Šta si u podznaku? Često pitanje među onima koji se nešto razumiju u astrologiju. Svi znamo šta smo u horoskopu, no što je to podznak? Znači, astrološki znakovi se uzdižu na horizontu u toku jednog dana. U zoru izlazi znak u kojem se trenutačno nalazi sunce, sada je to bik i onda za njim idu blizanci, rak, lav, djevica i tako dalje. To je u zoru. Sunčev znak izlazi u zoru, a podznak je znak koji izlazi na horizontu kada se rađamo. Znači, ako se rodite u zoru, imat ćete isti sunčev znak i znak podznaka, no ako se rodite ranije ili kasnije, imat ćete neki drugi znak. Ako se rodite dok sunce zalazi, imat ćete sunce u 7. kući, u znaku koji je nasuprot podznaku, a astrolozi će živjeti od vas jer ćete neprestano postavljati ljubavna pitanja. Šalu na stranu, dok je sunce naša bazična energija, ono što jesmo, ajmo reći, znak podznaka je energija kroz koju percipiramo svijet i kroz koju se izražavamo prema van. Energija koju koristimo u susretu sa svijetom iz neke prilagodbe. To je točka inkarnacije, mjesta i vremena kada ulazimo u ovaj svijet i opisuje na koji način se sa tim svijetom nosimo. Možemo ga povezati sa personom, maskom, ulogom koju igramo iz te prilagodbe. Podznak označava kako izgledamo, kakvima se činimo. I postoji velika razlika da li je sunce ili podznak u nekom znaku ili u onom drugom. Na primjer, netko može imati sunce u jako ozbiljnom znaku poput jarca ili škorpiona, ali da je u podznaku nešto veselo, brbljavo, opušteno, tipa blizanci ili strijelac. I na taj način će maskirati to svoje mračnjaštvo kroz takav naoko bezbrižan pristup ili možda sarkazam, zbijanje šala. I time su ti blizanci tek maska, dok je onaj stvarniji dio te osobe puno ozbiljniji. Ili možemo imati obratnu situaciju, da je neka osoba blizanac ili strijelac po suncu, a da im je podznak nešto ozbiljno poput jarca. Ta osoba će odavati dojam staloženosti, ozbiljnosti, odgovornosti ili pouzdanosti, no kada ju bolje upoznate, vidite da zapravo imate posla sa derištem. Osim podznaka, bitan faktor u našem karakteru je svakako i mjesečev znak, znači znak u kojem se mjesec nalazio kad smo se rodili. Ako želite izračunati svoj podznak, morate znati točno vrijeme i mjesto rođenja, naravno i datum, i upišete te podatke u ovaj link koji sam stavila u opis, pa kad vas sljedeći put netko pita šta si u horoskopu, možete se pohvaliti svojim podznakom. Osim, naravno, ako ste nešto grozno u podznaku. Šalim se, svi znakovi su grozni. Bog, do sljedećeg videa.